sampajangewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Situnganna ia sampajangnya mereji-reji napakangka nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka dasinin na sampajangnya 5 waktu mereji tapakangka okwilalan na masigi maka satu sholat jangan tinggalkan. Ang kasid di sampajang dari 5 sholat yang ada aja lalu nadita jamai secara berjamaah utamanya di masjid yang dari itu sampai subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampai subuh bawang. Bahkan sampai sunnah rawatib yolona sampai subuh maka dia nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakang sampai sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kana kada sampai subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi tu ogi maka da sampai subuh nasaba idi istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar jadi ro namasu adalah salat subuh. Salat sunat subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolat bi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampai sunat subuh ki namode na tumilaw doang untuk kehidupan dunia. Denam tumilaw doang maka dalumu yang ngadalik ku aling kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampai sunat subuh masarolat bi inayalino lololisa. Jadi situngannya itu sampai sunat subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mega mematoji roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah atau dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napaka malah kesimpulan makada ina macai tau pandretarioloh nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat kui carana nai bagi wetu. Jadi ya rokok agama ya Pak Bu angka wetu memato napatan tu puang Allah Ta'ala maka dia ko wetu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na tumak buta taru maka siwing ko tau mapahang kaya na barakna ko to tama masigi kamana sayero ang kaparenta sebelum tudangi ko to pole bolayro pole saliwang ang kayasa sampai sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabita untuk ipigau. Tapi angka nang kawatu na deni pigau iya tu. Angka nang kawatu deni pigau. Kega iya kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang. Padahal wadingi masam pajak Pak. Wadingi masam pajak iya kok bangi tahu wadingi masam pajak. Tapi magai. Iya kok masam pajak sunnah tetul masjiki iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na narekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau ini. Apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab
dan membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat talebah korangnya natako batawe tatutui. Magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali bibangi. Padahal pada ibadah. Pada iya na tu na mega tahu pa. Akalan na minapake makasibiyang di na yan na ropay makaraka muna tau pandrita ina machi tau pandrita riolo yan na ro malingi katatapa makadaya ko makuye apisaw ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tau makada maja ko mangaji tau makakanja betul kan ako tumabila pahala luar biasa palagi ko to kilala masigi luar biasa tapi magi di bapisaw nasabayase iya ro mangkalingit bangero na to mamako betul kan aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali bi bange menjawab azan bahkan 2 telu pak doang ngoko to pak engka ko hades saya urun tu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca la ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itulah baca kadua pangkapat dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa kijelo Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qaimati sayidina Muhammadil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad angka to dina tambahi sebab memang hadis saya 2 angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dia pakai innaka la tukhliful mi'ad memang ada 2 hadisnya ini menibawa ke kami tak pakai itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad silahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya na rajamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu kok kami tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangun ko mi HP ya aja nah itu dengan apa kata tu tahu mala nada daring nada agak sana panggil itu azan kata mala nada panggil itu ayat-ayat Quran yang kedua tahu tahu pandrita tahu kita tahu matika tahu pandrita matika maka dia ro nada panggil ya kok ki HP aja na tahu pakai ayat aja na tahu pakai ayat-ayat nada panggil magai aja kam mana pa si polo de na lattu ya roya si polo na baca tappa mo pasay itu polo nito nada panggil ta betul kan na ya kuna bel kita ya romoni biasa tong kapake ro misalnya makada surah al-kausar nape makada inna atay na tappa pasay ni itu jadi makada aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to makada de na maligagah daripada elok danduk itu mak dupa-dupa ya maka mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampai jange lagi kau tahu melong mala dasar kadangkala dia perhatikan kita maka angka susah panjang ya seini lainnya madali dia diperhatikan kega termasuk dari kopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarawih kangang ke sampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dia perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa na iya tarawih namodo puro rakatala ya se karena sampaja sunnah imon rina isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka nigi mas sampaja patan rakang imon rina isa pada nareko mas sampaja ni patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti kotomelo reki ni sampaja sunnah imon rina isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat apa datu saburakanna angka gamule jamayero sampai jangan pada tu saburakan 20 lagi ko matarawih teme ka mangilut tu denul lemale apalagi ko to makarana pada tu sapu napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na pagulut Aisyah siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk masapina sampai yang isya imon rin nami sesudah sholat isya makin nabita pada nareko mas sampaja ko patandra kang pada malam Lailatul Qadar
Jadi dia tu le kami pasisele kene makada ami pasisele kusore monri ilak dirang ni sampaja sunna patan rakanya monri nesai naya sampaja sunna tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tu sih tak kada mas sampaja sunna isaban api aja nawat tarawih wade. Jadi dia nak korok kata na betul kan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau ima tarawih. Ina pura masampajalan ngisa solo ni tudang tajang kita rawewe dia na jamai yana tu tahu rugi lada pada 4 rakaat ini maka dawe macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakaat ni zaman na metode menre pertakole makalele tu sading to maka de masampaja sunna kung kani pertakole atau kani padaw magampang langsung apa tajama aja tetari tahaya pamulang rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak ia tu sampai jasuna makero wadil langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadesa Imam Bukhari Nabi tak mas sampai jasuna batan rakai yolona lore dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat laita naibi Nabi tak ko sahabat maka dawita ki mas sampai jasuna batan rakai yolona lore maka dia Nabi tak iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangi malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ya na tunah kada to pandita makan jalada tu ipake milau doang sampai ja sunna yolona sampai ja loroe sesudah asan duhur to maka dia mas sampai ja sunna patan rakang napa ipake milau doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kami tak pakai to itu kan mai kamola lang. Kemudian angka tu makalele matarawi tapi dia nawitir. Kata makalele kalele tiro maka dana pura matarawi pa dia nawitiri riwa pa mani mama ko susuran dia nondro iya ko mawitiri no ko bolana makanja tapi tomak dikit pahala gare tomak dikit pahala iya ko okoi bola ta mawitiri mak beri jamak moki ga de kega yase beda jamaah nanya masa baca jadi dia asal baca jadi dia tuh beda jamaah beda jamaah tuh makanya narik kopura ki matarawe agang kuliah kita witri maka dawe matako apa nih ya kau bicara tako aja sampai tatarawe awitri bawa nih maka di mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ya witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namo sirakan maka dana melo kak mas sempaja pe mengustasia kuani nama dari komoto kak mama mana susubu mas sempaja tahajud na dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya ni nabita ko akka dua ki mawitiri siwani maka kami nabita lawit rani lapil lain dia nawat ditak beka dua tema witiri siwani maka rawasan katau maka da witiri patutu sampaya dia naga sampaya ni monrina alena itu maka da itu bahnya alena ni itu maka da mi nabita akhirkan witirmu nasaba na kengi nabita mawitiri nareko pura ki masampaja mangaribi apa anta mau pasampaja ngisa pura pi masampaja ngisa tawitiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gustas ini ba macaramangi angka Abu Hurairah iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas iya na pura masampaja sunna isa langsung mawitiri talun rakam tapi moto matoi masampaja tahajud iya na riwayat kalau ko nabita kada aja muah kadua mawitiri si benih mana sama guru langsung ako nabita nabita to papudangi langsung na isa to nabita kada mawitiri tapi ipodami makada aja na dek kadua mawitiri si wani moto masampajan pa di na mereka jadi tania patutu na sampajangnya tu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk na tania mengakhirkan sama sholat tapi sampaja perlu apa denawat dito mawitiri atau pura mas sampajan mangaribi apa angka mau pa sampajan nisa tapahan pangkat tu tahu deh sisa deh merajawa nasad deh ya na pura mawitiri tadi naga sampajan imon rin aja to napi mas sampajan sunasuhu ini makanya aja to kaso to makara angka kaya sampajan tahajud kurang malang
puasa tarawih ni. Dia nagaga sampai tahajud kalau malangi. Maka day Aisyah iya ro sampai janda nabita denang kanaliwang ni 10 rakana. Denang kanaliwang 10 rakana sampai jam panina nabita tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 arua engkatoha desa makada de naliwang ni 10 sidi engkatu cara mana guru ta kemo imbeso wang kalina guru ta kali sidenre makada iya naji Aisyah papangewangi tahu apa dua agak-agak na pau pada tapi lengi manu na makada sampai jam panina nabita denang kanaliwang ni 10 sidi rakan jadi arua tambah telu to 10 sidi to. Ang katoha de sana ay sa matopawi maka iya ro nabita ko masampa jampan ni 10 talu rakana. Dia kan nalap bisa 10 sidi ko 10 talu. Nalap dia lau talusuri wi iya penjelasannya. Lau angka had desa lau runtuk maka daka iya nakapan na sileang had desa nabit na pawe Aisyah. Angka tu na jama Muhammadiyah ni marepat jama iya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama ia komelo imat tarawe angka tu sampai sunna na jama 2 rakan tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na parokok sampai sunna pemanasan. Paham sih pemanasan ternyata latihan sampai sunna pemanasan dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na pate rokok ni na pake ya tu ko matarawih. Jadi ya rojolo na jama na pamatarawe. Jadi ya ro nabita ko moto iko puray liu-liuro. Moto ina pirojo na jama de na tari pangupu na paroko. Yan na ro nasa salat sunnah mittahul lail. Pak buka sampai jam peni. Magina sa pak buka apa. De pa na makan jala da pinat dinna. Betul kan daro, betul kan dako dia pernah makan jala da kan, dia pernah sa imbala da role muna pura ko jetu liu magai, jame jolo ia pamanasa, dia tadi pangupu, rokok ni kolat tu ipate hai, Muhammadiyah wita na tempatkan yoko sampai jasunna tarawih. Kalau dia Muhammadiyah itu, tapi dia sakada makomana ke Muhammadiyah angka 2 talu masih na pura runtuk, apa ya ti apa dia upah aja mak guru kenro ku Muhammadiyah, pak disangamo, jadi iya ni ko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disagan na ide tu na makura-kura tu pak disagan taruntu iya namo tu paboto kato pak disagan ko tu dia raja takkan ya na paboto dia na wadi ya ni ko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu izaki macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan dalat tu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame mati tatai maja aja takkan ustaz pawina namo ustaz pak guri ko majaya aja tak ciuri. Kama kiro, iya ko deceng. Jadi makomi matito gamay. Aja na to mabela. Abu Hurairah lagi. Okui belisi mak guru. Ada na guru. Ayak kursi. Aja takada deno memelo malay. Setan mana sana sa setan. Mana sana sa belisi. Pak guru ayak kursi. Abu Hurairah. Apa makanya inay kudangnya Abu Hurairah. Tak tama ka kilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah. De nagaga tak buka. Jendela tak tutup. Pintu tak tutup, tak kunci mana, maginan katama ka. Tasel nga burera sa jadi ko cara mo tama. Natala cha mana to kagen man katama ko minaw ka Roma. Nasa iyaro kala bihaku ya ulit tama ko de natabuka kagay. Tapa makade burera pak guru. Ni naro na pak laitik kangi makade belisi. Belo mo pak guru tapi sarak na lapas nga. Aja butik ka nga. Pak pura ni nasakira ngo ko to tian na yaro onra karoma saka. Pura ni nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pade ni segi makali beli silo po aja pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasa ide lau pak guru ko agawat di mubaca na de ulit tamayo kilala maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayat kursi iblis imato tu mak pak guru podai na bita maka na baca ayat kursi supaya dia utama na season nila poro ko na bita la tay masa pa subuh na kana bita kana sa tamu mo burera ni sana man bita aga sa tamu maka de burero majanci ka maka meka bawa lo si runtu idi pura ni wasakira ngok palirion na tapoda maka tapi ko cara ko tama na de tak buka ya tu jendela si bapinte maka de burera ya ko pak guru ka lo lapas ko de ti ko ko na bita pak minta ula na si runtu na bita pak de ni sanya burera maka de belisi ni asa mikra ni gaji tomato minau ka Roma ibelisi mata pa tahu
Jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya iblis kama. Jadi mama dari kau tu mak balu baby batai apa tu liang kekacing-kacing au konroge mak balu iblis je ya tu mata apa tahu pak tulian nanti empai ada kalau masa pajang. Jadi dia timoki tapi dia tu gak apa aku berhenti. Jadi makanya pak guru kada baca ya he. Ya kamu baca ya dia ulet tamah. Agak nasa nabita. Mapamulay Nabi Adam na bale. Di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu tuli mak bale tapi napan na tu de nak bale itu kali juga jadi makanya Nabi na bulang ya burar napan na tu de na bale ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu dia na tama makanya burar ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli sih apa makanya burar iya naro dia tu nananalis sahabat jadi dia ilmu nda Abu Hurairah ya naro makada naisani makada napa guru ni bita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupa na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendel nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokoknya ya nang ka bempa ko may aga ko may anuwat ding non roijing baca ya ro lamali mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na samay setan apa ya tori baca na tatutu na dia datama ya na tu na makai ka iya kok ya desa iya meron na po makada jendela si bawa pintu itu tu korewengi dibaca supaya jangan tama setannya pak ya tu setannya pak ya natate 5 na liwa maka sesuran nih ya nang kanana makarala komelo mangaribi setato ya tu apa makada inabita komelo ilabu matanda suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasu saliwa macule suruh tama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu ronna na jinge tu masuk yana tu ampa ya tete mas sampaja ko melabu matanas we ko macala ni matanas we dino di tu mas sampaja ko tu masikiri mani nateng na di tu mas sampaja apa ya sangi tanduk setan ko ni tu jinge masumanang setange masumanang masompa apa matasomi na sompa yana tu niya sa tanduk setan di na wat dingi tu pak jadi ko yana tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu polena. Jadi na melo na labu matanda se tutu ni ko tomak balu itu tu ni. Aja na tuli makada yamapa aja na purana toro dale pong Allah taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa makada Sayyidina Ali hais na mo okuliman na te ko dale ku tak den na to de na jaji nandre ya ko dale ku me mana purana toro pong Allah taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra ide na mungkin salantara iya ko tim sukses madari salantara iya ko malaikat de na mungkin na ita bolat tanya to patugala na tay makareso nya le dale tani aja takara bon magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de na gatayoli sogi patasi na to hatangaban ni sigan rusu mapangarok-ngarok de ite manana dari pula na pa de na kana na dengkele ka motor ina mero mendre takan cito ni motor ya ko wata man ha isina de tarutas sipi kululat di natongka bawa mi bata weje de mapangareng-areng o kilo na masigi tapi dito ko baranti de ka ko mero kampon na taw makanja mana patas yo ko isa masigi jadi kene galay makarasi ki padong ngai de na de na kada po ngala tala walengi dale taw milodong dito na kada walengi dale taw makalay makareso de iya kene padong mani pasogi te pa na de gagos tas mamotoro maka pala lutumanan ni kini pak dongan na ustaz ya sosumilo dong ikaw mabicara pak dongan ito jadi tak kada pak dongan iya na haro madari tak jana kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko sa liwa provinsi madari ang kataw lolo nasa pa ustaz agay baca na wad dito sogi 5 ni otona tak kunanya to mutan na na mamotor umiyate na 5 ni atuto ko na ko kinanite malaikat na ni chawa maka naman niya nagkakukuto bilo pa daw kasogira na mangoto nuti ko 5 ni otong na napay mamotor ustaz ito jadi tapi ipaguro apa ya kamana barakati betul na kanya pa daw ya aja takara kada milodome na de pa na to jaji na patan ti dale po Allah taala di pa na to jaji ina to ampay ang kami iti po ko to sogie alena pamaling ito kasisye iya cuma carana tiana tu suruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqah tu tada faul bala betungan itu pasidak kena tola balai aja nakan na musibah mas na pamasu paluraga baca masidak kam polo lahar na to nang lupai napa itu masuk mana sila foto na dali na bengkele melona na
Ngere, maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di papura maka suli ali ni tasira tu sebulan di tasige juta ini me paja la sa tau sekke ya tu nama kana di tadau marda kum bisadaka burai wala sabuna sa bapa sidaka maka nama je pia malasa sa santu lima sidaka mo ka oleh ni itu nule pasu sudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po iya ku iya nasabai dosa na usa sabaru malasa tapacingi dosaku napata pasaulasaku mapacipi po apa bisa maka dia aku ya po karena kasalahanku tak dampain kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asak baraka mulai aja tapak ada pasawi po maka manaji apura si mapat diutuku mengilu silakaku oh dari kipak itu jadi kadang-kala kita itu jadi syukuruki jadi makanya ubasannya jadi kehidupan begitu pak tak berengi jadi tuh gak tahu magala masjidah apalagi ko ramalan iya apalagi ko agak jarosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampai lolong Lailatul Qadar maka tapi ko carana laubani mak bere jama sampai jangisa napa mak bere jama atau sampai subuh makanya Nabi tani gini man sholat salatul isya bil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko masampajang si puluh wani ya ko masampajang subuh bere jama pada ko masampajang si wani bujur na mana satu talolongan laubani masampajang isya napa masampajang subuh bere jama mana sani talolongan namo dia tataran ang kanado manasa talolongan napa masumbawan ni wanita sa sabu manasa talolongan kinrotian lo na dia taruntugi iya ko mapamulay si di ramalala to 20 si rama to tasumba ta sa sabu manasa taruntu natanay sa liwan na ulan ramalan on Lailatul Qadar ilalan na ini magamba to makada halangan nga po kaya ustas di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan ni aja na talo masigi di tatakiringan itu pamiga to nasa dia to masumba to halangan na dia tate masumba to halangan ya tani masampajang itu titit nih itu tapi aja to sita kada sapeda lagi imange paguruse 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu mereka itu saya murah nak beri apa ini tapu sidak kaki makanya aku subuh tala subuh sidak ke subuh apalagi macam panitia maka raja kota amanah panomoge rupa na selesai ramalan dia benar iya pegay aja ta maseke na dega ga tau pa masida ka kasiasi dega kata sapan garo ko baranti tau magalay masida kan ka kasiasi di nasaba nabi ta makara dega ga tau pakere nasaba pasidak ka apa ya kola di mo bereng tatak ko na parewang po ngala taala na nisa po ngala taala makada iya hataku macce magala hapa nempay tau ya le to liya le niya to iyo po ko makaikat di maka da wene apa justas maku macipi-cipi meti dia kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampang mo to kumelo kilolongan nga pala air galas bawa no ko total ditalo dose tatilaw masigi yan natarare te tabagi ni endo ari kita pakai te magpabuka ni naman igaga pa namo air galas mi maka da siya kami to pala matandra pala neto ci di neto to ipabuka malolongan ya pala siko to pahalanya tu maka untuk umrohnya mana kipabuka teh tapi aja tuh saya tak kerja dia pabuka ya lem tu apalah ku deni alah ya lem di bonus ya roto mapabuka ya yana tu ampai ita puasa ta mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka demi je tu nakada panitia giliran na yano lorong ngapala puasa seko giliran na yano apa demi na pawi mako tu nika po tu kita puasa na naso ya sina tuju para kan maka tahu dari kira jadi kayak kodo bolo inaso ya akadua ya anu cicam ni iya ko de cede na mari ma koli-koli iya dia nomor gaga aja ta maselam nang kanalengi pongalatala iya to maseke pasu itu maseke to masuk poli dale itu nah nesa malaika maka dia siwa di bawah nesa pak jadi ini kuncinya dalam kehidupan iya ramalapa lai kali itu pulo tu ibadah tasih dia ibadah jadi on nak sampai subuh ta itu setara dengan 70 hari iya setara dengan 70 hari tapi aku saliwan na ramala de iya mikulalan na ramala. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Yan tu ampai kung kataw rusa ay puasan na ko ramalani. Madodolada kamay pole galungi. Nataparewa na say madodo ni kumaki. Narusa puasan na. Namuna sili isaliwan na ramalang. De toci di denun le pada pade lalan na ulan ramalan nasaba ya kok kilalan na ramalan ikali 70 ko isaliwan na de
Ina tunah kada tapi ta. Namo mutolai de to na pada. Dia boleh pada sasi direkeng, tapi nilainya di sisi Allah dia pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa, pak itu jadi puasa itu mata pak mioli, ternyata mau watang. Pak makai gak tahu gon rumah raja badan apa tapi 10 mengalai, sawaya rakon ni, do angkat tahu mata kasih we doro namo jokana tam masagala to, najirin remania jena tapi we gala apa mah puasa pak tepat na punai. Iya, makanya makan itu ya ayyuhalladzina amanu sini na tahu mata pak. Apa ya kau tahu mata pak maringa mah puasa. Nama manre tahu na sandre mo koi ko. Dai poi di sesade. Ya na kau tahu anu nasai. Nisapung ni. Makare sinasa semua tu pung ni. Dia kagak dia nisangi pung ni ko menon roi. Jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak. Nah, itu. Jadi aja tuh sih pas salat dai makada taro nak mati ko mapuasa mo ai de nak ko. Iya de nak ko rogamai. Pada minggu to mas sampajan nang katau jaga to 5 dempo adek lah lo ko aja mon ro ko to tato ang katau to nasa mati sahih mo to dia mati salah mo apa musang salah ini rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak dia na to manre dia gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na dia na gaga wat di andre leng Andre apa maka dia mati kak aku dewanri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja tuh si tak ada takal moi naikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja tuh si maka dia takal moi itu pak itu bahasa takal bahaya tuh mak bagi nasi dosi teh nasa takal moi ada 2 setan itu nangka maka ada takal moi itu bahaya makanya saya wasiatkan kan jaga ini cuma ang kami itu tahu pak dia na perhatikan angka hadesa na nabi taman akal al haram siapa yang makan makanan lantuk balu salat wadu arba'ina yauman mania ni gini kita manre andre harap patapulo sona patapulo ni na itola ibadah iya bahaya tapares selalu andre kue bolata ini bapak-bapak pak galunge lauka maki galunge tite talo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh deh agak patapula sona na jamu puasa itu ya jalalo ta capai ka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandresu gitu akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya kuidi mandre dena halala kecuali ta sapa ya rumah kada kega iti matalo nampak ta sapa punana tapodani maka da ye angka iti ta polokoro diga ga iti lenna angka talo na he angka talo na elawite ya ko maka da itala ni halala di yang ikut ite bangin apa kada daripada nandreso ini nato na jemu apalagi ko nalay baineta na bauluy napay pake deje gaga patapulo sona naliwang nga sola para tulisi jemu mo apa patapulo sona nuhala hati-hati ki makay ka tupak makay ka hati-hati ki guru sekolah kurang malangi law mapak guru serapi na law sekolah tapi 2 rewa ni law balada matindro sisa na matarima gaji na tarima manang harat to ya to yan natukunan ray ana ay ginte deje na may pudangan suros tase warung deje na may sidin no tase kamana ni Pak Baru na may jay ko charana nanugimpe nandre ni may madecing makotiha bayi de chay pudangada warang para de ni sakaki makoto Pak mapani ni agi tetap si balire ini tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanya kisaka na pa iya nasaka na de nasu tatak makasolan na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak kinasolan yan ang kagagayan rolo carepa apa makri pasu isaka na namapacing isa mo kapahagi pasu isaka na namapacing betungan na iya ko laga iya tu mapacing monroy berarti carepa na talaga itu sampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi mega pa iya ko ase makoro 5% apa ya kereso mana mo yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang laita na to ngamin apa itay ya mako ko makomporo di tawe makapote gato nasa macet to stasi mak de kinatanyali masak tacak po na makomporo chato tu nasa reki siko perse de upo dami tapi tataja mo iya upa iya magalu matoka gagalu ko macawi magalu nga ang gato galu ko pinano ya kalau kak galung elo po dami to kada salama ko membre pa sakka no me katu aja ang katu nasi ko la memandre
Ya komandre baloi lo puda baloi kada aja mondre pak angkat pun aja tuh. Lo puda itu kada aja mondre. Ya mondre itu kan tuh tahu deh andre itu pak angkat tawannya tuh. Dia tuh alhamdulillah barakat dan angkali ka pak baloi. Maka dia no dia bela itu lo puda pak lo baru sapa ya kuro dia nak bajasa ka bukan rusuh ya. Aja nih tuh jama. Puda dia tuh kada lo mondre senanya maka nama ya upura wajah sekad itu jaga ini. Ini itu pak namo api deh tuh namanya lo mondre gagai komakanya pasti dakana. Ina tu Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanya roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasya jolo muli to kasya na si bawang imandre la ituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanina pilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sama magi sini nanre le tamay mancaji juga ko takalena anu puramane sidakang namo api de to na melo mandre na tuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk ko Allah taala ina tu ampai kong kato makanya pasidakana lalo ni api ko kibolana denan re itu. Dan itu sudah banyak terjadi. Iya to ako de na makanya sakka na de bali bola ni matu noropo na lete. Na ropo memang ko lagay charepa na kagade itu Pak. Jadi pakanya ki aja na masola panapah Pak Cinampa to ko melo ko ngala taala supak solang si dia gagay na Pak. Macharepa na monro manci pasatilo kidi makaraja ta sambara mala sakka. De kamata barha mala tala toy. Manci charepa tu. Pak Mega tuh tahu maka menjasa kata Elena na perikantong iya nasa iya aja berhak toh anak yatim Pak Dedi Gambo na pada lumur nan di pulau na yatim mana muat ko baku itu jadi kayak ketoriwan di SMS kan nasa we malah salasa kak nasa mapat di hari ini ku benang ngapo karu saya puasa ku dak maka memang merusak nasa malasa kak dak dana malasa sana teh kompat di dari mina mapat di binasa ni maka da sini atau malasa madu sa puasa dak bakun ruto pakalan mana ka melo saya puasa na dari mina mi mapat di dak tanyala sama aku itu suruh madu sa ka puasa jadi makala ka to kan tahu mangkali ka cara mana pasilap po mami maka da na wajib puasa atau malasa asa mapat di hari kue macam pada kada de dapat taru puasa atau tanda maku itu madu saka puasa na popoda maka de kuma sampai jasuna subuh kita baca alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua insyaallah barakahnya itu dia akan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga kom insyaallah mabela itu jadi aku sampai jasuna subuh alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua insyaallah dia kuya rumah dari mengilu-ngilu tu na ya motu tapan nandungan tak dingin itu barakai ko ngalata ya tapala mo yaro to. Oh ya alhamdulillah aja tuh saya tak kena alam nasar. Allahu Akbar. Jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tarakaipa. Saya kira iya no pengolongan ni Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarakai pong Allah Taala. Kita usahakan ni akasiwengi bekanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pato mau Pak kuidapi ramalapem. Ya kuna lemoki kesempatan pong Allah Taala ya bonus nalengi nabi teh bulan ini adalah bulan bonus. Pada itu nama lampi umur utama kadang nabi tegang kami 60 nabi 70 ya kong ke keluarga tamati kona dapi na 60 na tong umur aja tahu malah ada masalah Pak pangubi na meto nabi teh itu nilo meti aja nama lampi ada umur no mak aja na pado mak dulu na dapi siara ratu na tahu sisa butang jadi 60 nabi 70 maka nama agay mitau inabi ta ko makigwa kido sa na to metalada ni baik kong kapaboto nan 60 na tong umur na dito to na metaboto Kalimantan repatah puluh tau boto napa aja ia menako sisa butang ngumuru napa boto Muhammad eta pagapo to mangingimi tay cia mate ia na rampai nilau nabi taja nama lampe itu na tu nilau ini lepi-lepi amalak madicing makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini takkan kuliah nih ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah iya jadi Pak itu kurang malangi menyemaringan-ringan jama-jama mengaji magampang mas sempaja magampang panu-panu tu masih dia biasa kurang malangi apa ci di mani dewa napas suman apa purani asakira setan iya sakira meti maka meti nabita lai buka pintu na suruga itu tuh pintu na neraka jin setan itu diikat jadi itu ampai Pak maringa lo mas sampaja subuh maringa lo magi ci dia mani napas suman dewa iya maka remaja penang katau madosa mo postas kurang malangi kamu perlu macan magi tanya na setannya itu aja tak ada setan macam itu setan itu maka puranya sakit untuk dia apa pemusalahkan itu dan dia nafas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah setannya pura sakit sampai meringan mana meringan mengaji meringan maga tapi itu nalaba ramalangnya matu ai mega di tatu tu pemas tatu tu